Zdravo svima, dobrodošli na kanal Baneroni. Jedan video o jednom starom monitoru, CRT monitor, znači onaj sa budžom pozadi što bi se reklo, koji je bio u stvari moj prvi monitor, međuvremenu prestao i da radi pa se promenilo još 15 monitora, ja mislim, posle njega, ali imam uspomenu i rešio sam da izvadim iz njega delove, jer neki stvar zaista mogu da se iskoriste, bar u mom slučaju. I u stvari šta sam izbacio, samo kutiju sa ekranom koji inače je bio baš pri kraju, znači mogao sam da ga popravim najverovatnije, ali jednostavno ekran je sav je bio bled, dosta oslabeo što bi se reklo, a tu nema popravke, tako da nisam teo se zezati s tim. Ali zato sam izvadio ploče. Mi malo prokomentarišemo šta bi mogao ja pre svega da iskoristim, a sigurno i vi, jer neke stvari od ovog mogu da se preuzmu za neke projekte da napravimo sami. Monitor je znači 95. godina proizveden i evo kako izgledaju delovi u to vreme. Ovo je ploča sa napajanjem, znači nema trafo, nema direktan napon, nego ima switchersko napajanje koje radi. Njega neću ništa da diram, znači ovo neka bude kao stoji sa strane neki modul koji može da se iskoristi. 16 V, 24 V, ovo ima 60 V, to je vjerojatno onaj B plus napon, minus 7,5 V, 47 V, minus 16 V, znači super. Ove dve pločice su bile, ovo je upravljačka jedinica, procesor, gde dolaze oni dugmići prednji za svetlo, kontrast, input i tako dalje. Kaže Sampo čip 8051P2C, proizvedeno 1989. godina. Znači to je onda dok još elektronika imala smisla, u smislu još dok je elektronika bila nešto što se popravljalo, a ne sad samo baci za meni. Katastrofa, brate, meni se ovo mnogo sviđa. Šta bi ovde, pazite vi kako je to rađeno. Rađeno se popravi. Znači ovo ima svoj soket. Ako se ne radi, izvuče se, stavi se drugi, znači super fora. Kvalitet pločice je dobro, ja sam sve ovo oprao naravno, ali lemovi, kvalitet je haos. Nigde hladan lem ovde nisam našao. Sve je bilo bolje građeno. Ovo je vjerojatno pločica za, ne bih znao sad baš na pamet, zaboravio sam. Da, vjerojatno ima neke veze sa vertikalnom deflekcijom, tako mi dobro. Pločica koja mi fali je ostala ona na ekranu na samom vrhu, na vratu. Tu su oni samo tranzistori za osnovne boje uz prateće komponente. Ovo je input pločica koja ima razna podešavanja ovde. Ima dobre hladnjake, znači može to da se iskoristi, kao i ovo uopšte ceo aluminijumski lim. Od inputa šta smo imali u to vreme napredan VGA konektor, čini mi se da je u to vreme već bio ono kao sad što ima HDMI i display port, znači ovo je tad bio display port. A ovo su analogni signali, plava, crvena, zelena, osnovna boja, vertikalna sinhronizacija i horizontalna. Tranzistori ili regulatori napona, šta već, su sigurno kvalitetniji nego ovi danas što se prave.
tako da ako nešto pravimo, neki svoj projekat, možemo da iskoristimo neki deo odavde sigurno. Sem kondenzatora, mada i ja mislim da su dobri. Skoro svaki. Vidim da se dosta čipova ponavlja. 9506, 9406. Ne, nije to. LM1201, LM1201, to ću naknadno provjerim šta je. Ali možda bi moglo se iskoristiti. Ako ništa drugo, svakako ovi hladnjaci uvek su dobro došli. Kao i ovo je veliki i oklop i hladnjak za nešto, na primjer. A šta mi to ovdje hladimo? To su tranzistor C3950. Da li je tranzistor? Ne bi znao ovako na pamet. Vjerovatno je SC, 2SC. Pogledajte samo kakav je ovdje filter na samom ulazu napona. Znači imamo RC ili ti RLC u stvari filter, tako. Imamo i otpornik, i kondenzator, i induktor. Kondenzator je ovdje piše, evo ga, X2, Y2 klase, znači sve kako treba. U zaštićenom kućištu, pa gdje ćete ovo danas da nađete? Možda u osciloskopima eventualno. Inače, za običnu elektroniku, sve je kvalitetno. Ovo ću sačuvam sigurno, za neki uređaj koji ćemo praviti. Bilo je dosta ovih feritnih jezgra protiv smetnje na kablovima. Po neke kablove sam sačuvao, jer imam konektore za njih. Znači, to su manje više ovi standardni konektori sa po nekoliko pinova. I pogledajte, svaka žica je obeležena ponaosob. Znači, ne mora se juri koja žica gde je završila, odnosno provodnik, nego se vidi po oznakama koje su različite za svaki provodnik. Znači, fantastično. Pravljeno je da se servisira, da tako kažem. Ovo su ženski konektori, a muške većinu imam već sa strane negde, tako da može se iskoristiti. Poneka vezica ova plastična za kablove, i to sam sačuvao, znači super fora, vrlo zgodno. Poneki šafovi naravno, ali ima i ove poneki odstojnici. Evo, ovo je super, probuši se rupica, tap, klikne i ovdje stavimo pločicu, ne mora da stavljamo distancere, šafove za neki projekat. Kao što sam radio ranije, ovo je baš zgodno. Sve je građeno ovako, sa ovim debelim limom. Znači u to vreme imam i na klip na kanalu Pentium 2, pa to je toliko urađeno kao baš da traje kućište, a i elektronika isto. Znači ovo je čelični lim debeo pa je 1 mm, sigurno da ga ne merim sad sa noniusom. Ali vidite ovaj oblik. Imam želju da napravim jednom baš dobro pojačalo audio sa 5 kanala. I ovo bi moglo da bude, na primjer, deo tog projekta. Zašto? Jer možemo smestiti ovdje torusni trafo, na primjer. A evo ga, imamo i ovaj filter za napon unutra. Imamo male hladnjake za, recimo, drajvere glavnih tranzistora pojačivačkih. I sad ovo što se namestilo od ovih naponskih, visokonaponski, kako se zove, deo na ovoj ploči da je visok napon, visokonaponski trafo. Možemo možda da iskoristimo neki čip, ima po neki timer 555 ako sam dobro video, sad ne mogu napamet da pričam. Ovi plavi kondenzatori blok, oni nikad neće propadnu, i crveni, znači to može se iskoristiti. Pogledajte i kako je to rađeno. IRF G10, IRF, znači ovo su sve MOSFET-i. Da li to možemo da iskoristimo kao pojačalo? Pa možda može, ali nećemo tako napamet da pričamo, znači nije poenta o pojačalu, nego je poenta ovdje o ovim hladnjacima. Znači, ovi hladnjaci su super za levi kanal i za desni kanal, recimo, i to sasvim može estetski lepo da stane sa bočnih strana, levo i desno, na ovaj lim, na primjer. Kontrolne pločice, ovdje je recimo pred pojačalo i ekvilajzer, tonu zvuka, boja zvuka, može sve ovdje da stane.
i to bi bilo baš super fora. U nekom, recimo, providnom kućištu, na primjer, sa ponekom možda diodicom i poneki konektor pozadi, naravno. To je to. Napred prekidač, vumetar, ono, super. Uglavnom, možemo to da iskoristimo, a njih nije mrzelo, pošto su utvrdili da recimo ovdje se više greje, da dodaju još jedan hladnjak na hladnjak i da ušafe i da to bude bolje hladilo, da kažem. Svaka čast. Tako da ove ploče imam gdje da stavim, stavit ću negdje. Ovo može i za okras, što se meni tiče, ja bi okačio na zid, ali ajde da ne preterujemo. I naravno za kraj, pogledajte kakav oklop, kakva masa. Zaštita elektronike bila je ispod plastike na leđima, znači sve je bilo oklopljeno da nema uticaj na elektroniku ili elektronika na okolinu. Ja sam naravno razvukao taj lim koji je super za neke projekte koje budemo pravili sa radiofrekvencijom, znači da li prijemnik, predajnik, šta god. A ovo što je rupičasto, u nekom videu ćemo vjerojatno pa da pokrijemo i tu temu, a to je da iako je rupičasto za određene frekvencije je to jedan debeo lim, a za neke druge frekvencije je pa ništa, ali većina rupice nije slučajna. To je to za ovaj video. Hvala što ste gledali. Vidimo se drugom prilikom. Pozdrav!